YouTube channel ạ, khăn lết lẽ tuôn chủ mà chuan motovlogging bike là em Moscow thì vlog lâu đeo thiel unboxing and review karon này lẽ ngã tu na kan mu mek hi han em tay la hi GoPro action camera 12 black Hero 12 black aming tak hi ming pum hi GoPro Hero 12 black thì ania sam danin 12 GoPro 12 thì khan share ta all me he le makan mu ang deuh henang lakina chung kan en chinanga ei a chunga om ho he ni meita action camera le enduro battery akil na screw locking screw te neu khani ta he la hianin hi accessories ron kentel ania achunga kan en khalang heng chu kan sa GoPro YouTuber mang thin ho chuanin kan sa vek to anga chuanin khakhanita he unboxing toite kanon neyang action camera big hi unboxing Mizo in anda vaklawa ada om chun deuh kan nenga amona chongthu SC khanin ron da to boka man ni deuh khan DJI Action 5 Pro EMI an lakha aron da to dotlang rider to na mi hi kanon da ve to ni Hero 12 black tharber hi soita ang khan Hero 13 pani loka Hero 4K lo atlomber chi ang model khan on launch thara September 2024 khanin hi anita 12 black chona tharberry 13 black ania 14 black tepo GoPro version bi ka hian company in GoPro company hawin Hero 14 black tepo anon siam chok le mai thea mani loka 360 cam 360 cam bik te khanon te choka hei recipe ania recipe chu katilang don lawa hei chu kan thupanga video ti lan rem chang che lawa chuanin leina receipt vel chu ti lan rem che lawa chuan hei hi paperwork documentation kha anita meya ti dan neu ati dan neu in zia na khani hei app neu kha ni me ta hei chu hriat thiam lo tur am lo paper kha ni me a chuan hei hi SD card memory card khani mai ta chunga kan lut nga lang he kan honga boxi GoPro 9 na te na te kha khami bom dum carry case khaina a bom dum ang kha a chom ngai talowa 12 black a chuan tiang lekha khong nge ni lekha khonga po a thatchi tlo chi ang he tiang he ron chom tatlang puya 30 na po khan ani thawin karinga ma a bom thadeu mai camera case kha achom tangai aron chom tangai lawa khani ta khong nga lang he achung choni tani unboxing ama saberin hei kan enanga tunlai angani camera shimshi mai chon hei iPhone tepo camera iPhone 16 te mo 15 te pon lei chon ngenga charging cable a choma adapter hi ron chom tel ngai lawa asani nemo charging brick hi kan lei tlang puya tuna po hianin action camera hawa poina ni thawa hei charging cable aron choma kan khorang malte te kan soyang charging cable hi aron choma hei hi ni ta amaro chu adapter hi watt niam deuh lek hei hemi mil tur chuanin 10 to 20 watt velbor adapter amamoa ka charge nan phone eta hianin tam takin phone charger kan ti pup thina watt sang tak he kema poi ka phone charger hi a watt sang to ka 80 watt vel de nia hemi camera mil he chu 10 to 20 watt in kar mananga ya kata khanin a chet pha ve theya tlauzok nan a watt mamo mil adapter charging brick kan man angai chini watt sang tuk man kha atur ve the chet pha ve theya chu wang khanin mang tur ten anjanan hemi GoPro big 12 big ai chuanin action camera danga poni thonga DJI action hawa po hemi anga wai chuanin tiang khamila chuanin hei hi ang lo
khá nít ta nít hay anh lâu nó hay mi hay aban ta nít adhesive nít ta hay bana hay helmet ta một tiền anh bela hay mi anh bel hiền hay hiền tiền chunga hian in tia ti nge na hay tia ti lo tura nít ta hay amount na nia chon hay mi kil na screw hi choma oh hay là na screw choma chu rong chu choma chon hay chon kem hay chu review han khoi chin vak ka cái này đó nó có update sa với cả tiền cái install sa với cả mình phải gal turin charge po battery 96 volt thang in cái charge lo ka lu phải là mình gal thấy turin cái đã lock thắp ở tiền lock đón phải là cái mang gal thấy đón thì là nhớ cái là chọc chin lock nga anh ta ni hay thế mình aron tăng làm đâu GoPro bị cả hi chuanin version hi kan vlogger mà sa te ho kha chuanin nan mang man no la Mizo YouTuber mà sa ho te kha chuanin motovlog chin ho kha chuanin GoPro 7 8 5 ti te khan manga 9 kha ka mang reya 10 kha ka mang le kan upgrade chata 11 12 anh ta ni 13 na thar bera 13 ni chu tàu dewa chu wangin kan mang ri lawanga 12 hi kan du nga ni kan lom tok ri ani tuna chon mo ti mayang ke bela chon 9 to 12 10 kha ka mang tlang pui zoka aro chu 11 ka 11 ni kala mang lawa 12 fa yang upgrade ta ni thakop mai he ka chu a khoi vel setting zong chu kalon tilang don lawa YouTube pa en turat tamma an ron da chau to min chu wangin tlang pui thu kha he chunga hianin helai ro kan soitel sewanga chon video top lamani to thawa helai hian hon keu na tur he lan me hon chi khania hon keu hianin ta hian battery enduro battery kha lo ve deuh to kha chom telani ka bu alut to SD card hi memory card hi 64 ka mang lo 128 GB ning ka share storage kha chan cho kan download zo kan delete le hal zel thawa storage chu 128 valid to ka delete ta athar lak zel kha dim baya video footage ka chu kha probi ka chon ni sela he 12 black unboxing ani hemi to ta hian thil dang no an review le do na kami bi kha action camera bi ka chon kan ron da tel thei chuni ta sela ti zong kha ni GoPro Hero 12 black. Thanks for watching video nang nen kanon let le ang